kwa ajili ya nini. Kuna jambo Mungu anaweza kufanya kwenye maisha yako likasababisha Mungu akatukuzwa sana, Mungu akainuliwa sana, Mungu akasifiwa sana. Amefanya jambo hili kwa huyo mtumishi wa Mungu. Ninaomba Mungu aweze kufanya na kwa mtu mahali hapa. Hebu nyosha mkono wako, sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Asante. Hebu nyosha mkono wako na uwe serious. Mungu atakafanya. Sijui wewe atafanya kitu gani, lakini kuna kitu cha nature hii. Yaani kuna jambo la namna hii, kuna jambo la namna hii ambalo Mungu atalifanya. Watu watakusanyana, watu wataambiana, watu watasemezana, watu watasema ndio, kwa kweli ni Mungu amefanya. Hawatakuona wewe, watamuona Mungu, watamuona Yesu, watamsifu Yesu, watamuinua Yesu, watamwemede Yesu. Mungu atakuweka kwenye kiwango kingine. Poposeka. Mungu unayefanya mambo ya ajabu kwa ajili ya watu wako. Umefanya kwa huyu mama, fanya na kwa huyu baba, fanya na kwa huyu mama aliyeketi mahali hapa, fanya kwa huyu binti, fanya kwa huyu kijana. Fanya jambo la aina hii, fanya jambo wiki hii, fanya jambo wiki hii, fanya jambo leo, fanya jambo wiki hii, fanya jambo leo, fanya jambo hilo. Pokea, nichukue hilo jambo, nipokee kwa imani, nipokee kwa imani, nipokee kwa imani ile jambo ambalo riakapoposeka. Yakapoposeka.